Tupo katika dunia ya watu wanaopenda anguko lako kuliko mafanikio yako. Ni kweli kuna watu wamepanga anguko lako, kuna watu wamepanga kufeli kwako, kuna watu wamepanga kushindwa kwako. Lakini moja ya maajabu Mungu anaweza kuyafanya, anaweza kugeuza anguko lako na kuwa mwanzo mpya wa safari ya mafanikio yako. Kwa hiyo jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo bila kujali wanadamu wanakufanyia mabaya kiasi gani ambayo yamesababisha leo umeshindwa kuendelea mbele. Kumbuka kila kitu kinachofanyika mbele yako Mungu analo kusudi kubwa. Each and everything God works for good. Kwa hiyo jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo bila kujali wanadamu kusababisha matatizo ambayo yamekufanya umeshindwa kuendelea mbele. Jua Mungu analo kusudi kubwa. Kwa hiyo nini unapaswa ujifunze leo unapokuwa unapitia tatizo kubwa ambalo limekufanya umeshindwa kuendelea mbele? Jua kwamba Mungu anataka kuepusha na watu wasio sahihi kwenye maisha yako. Leo unapokuwa unapitia tatizo kubwa, jua Mungu anataka kufanya maamuzi sahihi kuhusiana na hatima ya maisha yako. Leo unapokuwa unapitia tatizo kubwa ambalo limesababishwa na watu wanaokuzunguka, jua kwamba Mungu anataka kuepusha na majanga makubwa ambayo yako mbele yako, ambayo yanaweza kusababisha kupoteza uhai wako. Kwa hiyo jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo bila kujali watu wamepanga anguko lako, bila kujali watu wamepanga kufeli kwako. Kumbuka Mungu anaweza kugeuza anguko lako na kuwa mwanzo mpya wa safari ya mafanikio yako. Bila kusahau mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asante sana kunisikiliza. Mungu awabariki.